Ya causa susto con los mga vivientes al presencia del mga miembro del USAPE, después sila conducir de ila meeting con uniforme negro alina barangay de Talon-Talon ayer tarde. Tiene concerned citizen residente de Alina Itural de Drive Barangay de Talon-Talon, ya llama con el jefe del Police Station 6 al Police Superintendent Nonito Asdai. Kaya mga persona ta usa uniforme itatsyene daw sila miedo. Ya anda responde el mga pulis. Ya mira con el presencia del 21 mga miyembro del USAPE. Tausa con el di ilang mga uniforme ikun combat shoes pa sila. Ikun patches de America. Ya imbita kanila si Asdai na stasyon del pulis. Ya mira con el di ilang mga IDs. Isi Asdai pwede mira con el PNP seal. Idel soldado. Por eso ya imbestiga kanila. So, por casa na lamada del mga gente, ya anda kita alya yang proceed kita. Particularmente na cercan donde la Litoral de Drive. Ya alcanza kita alya tan meeting and el mga rango full-fledged colonel, el pinakabaho lieutenant del aquel United States freedom fighter in East daw, habla sila. So, yamira kita mga documentation dila. And then, amugan el founder dila si allegedly, founder si attorney Pamatong, el founder dila. Con estos mga personas esperanza de planta caso al pulis por causa tausa sila con el logo del PNP. Yamira kita dila ID, sinindikaw alya el seal del PNP, pati EFP. As far as insignia or shield or logo del any logo del authorized logo igual PNP, EFP and other, bawal sa ase kita si no hay permiso or no hay authority from the concern. Yamira gani kita na dila ID sene PNP logo alya. So uno se el violation dila pwede kanila planta kaso o usurpation of authority. Kanila aguanta al pulis para el investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.